Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Müslüman hem Müslüme kardeşlerim. Köbemiz şoşu turmuş dip atalgan zor yolunu atlap barganda, turmuşta türlü sınavlarını, türlü sikeltelerini körüp, şoşu sikelteler aşa nindidir ağırlıklar bilen uzıp, bik köp şırakta sorau bereler. İ Rabbim, nersesin benim turmuşumda şul kadar sınavlar köp. İ Rabbim Allah nişik sen mene şoşu sınavlarını uzıp şığırga, nişik köngül bilen sınmasqa, nişik özübizning turmuşubizni jiddi, matur, körkem rewişde alıp barırgasın dep bu sorau meselelerini köp kişi bugün özünün köngüllerinde gel birşip iske alalar. Hürmetli tuğanlar, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala özünün izgi kitabı Kur'an'da bizge bana cevabını qaytara. Vel asr, vakit bilen ant itemin dey. Yani hürmetli tuğanlar, biz küz bilen köre almagan, kollarımız bilen tuta almagan, bir nişikte özümüzün tencisimi bilen anı size almagan vakit dip atalgan zor, bizning üçün qatlauli bo'lgan meselenin hocası Rabbimiz Allah vaqt bilan ant etib ayta, aның hocası ol özü yalğızgına deb. Biz o'ylaymiz, bugün vaqt meniki, bugün men yash, bugün men kuchli, bugün mene kun menim qarshimda, mene men narsa qo'ydim plan ettirib o'targa, shul planimni o'tarman deb. Lekin Rabbimiz Allah subhanahu va taala o'zining tilagi bilan her bir kişiye nasibini bire. Üz tilegi bilen bizge rizigin yaza hem indi Tatar halkında bilgili bulgança nasip bulmasa ol rizik bizning burun qırıyından da uzıp gite. Nasip bulgan rizigimiz tishni jimirip degen bizning qarınımızga kireşek. Hürmetli tuğanlar, vaqt bizning yaqlı tugil. Vaqt bilen biz kullanuşular gına. Vaqt ol Allah Teala'nın hocalığı astında. Ulğana anın bilen idare ete. Biz fakat bu dünyaga nasip bulgan, özübizning 30, 40, 50, 60, 70, 80 yılımızını yaşarga, şu vaqt bilen kullanıp bitkeş, anı indi şu baqi dünyaga köşinip gitkende fanilikta qoldirabız. Hürmetli tuğanlar, Rabbimiz Allah Teala devam etip ayta bizge. İnnel insane lefi khusr. Haklıkta bütün kişiler türlü hasretlerge batırlardı. Hiç şeksiz, bunun indi birinci tefsiri, birinci anlatması, ol bütün kişidegin kaygı hasret cehennem utuna. Nindidir bir indi Allah Teala yazgan temuk şakırlarına jığılır deyip tefsir itile. Ama de lekin biz şu dünyada bulgan, turmuşlarımızda bulgan meselelerge qarab dağın buna tefsirin bire alabız. Biz bütünübizdegen, mene bugün yaşayışımızda, bugün gün körüşümüzde, özümüzün iş bulsun mu, uy bulsun mu, kolektif bulsun mu, aile bulsun mu, yakınlarımız bulsun mu, gil nindidir hasretler bilen beyle. Bir kimde tulayım revişte özün bəxetli deyip eyte almayı. İşte bulsun mu, uyda bulsun mu? Nindidir bir şığılı bilen şığıllensin mi? Her bir kişinin teginde yeki bu uğrunda anın nindidir anlaşılmavşanlığı, nindidir meşakkati, nindidir ağırlığı, nindidir sınavları bulurga mümkün. Çünkü Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bu dünyanı, bu alemni özü şuşunday revişte barlıqqa getirgen. Biz bundan qaşa almayız. Hasretsiz bizning cemaat bir kişi de yok. Bütün kişinin degen öz hasreti var. 70 yaşlık babayının dağın nindidir qaygırgan, burşulgan meselesi. 70 yaşlık, anda 80 yaşlık pensioner ebinin de bir özü yalğız otursa dağın, anın dağın özünün köngülünde bulgan, sıqırınıp turgan surağı var. Hatta ki ol bala şağa bulsun mu? Sadik Kayri, Bağlar Bakşasında 6-7 yaşlık anın şula yok. Köngülünden indidir, bəğrinde qaynıp turgan, surauğa cevabın izletirgen şoşu mizgilleri var. Hem biz, orta yaştaki kişiler, şoşu dünyanı alğa sürüşüler, irler, hatınlar, etiler, hem eniler, bizde gacayip mine bu suraular, bizde gacayip mine bu sınavlar köp.
Kimdir аларны сабырлыгы белән матур иттереп, дөрес иттереп шишеп алга бара, кемдер сабырлыгын кырыйга калдырып, инде матур күркәм юлны сайламыйча biraz начаррак булган, әйтеп китик инде кабахат юлга басып, аракы беләнме, наркотик беләнме, яисә бөтен нәрсәне ташлап, бөтен нәрсәдән бизеп, үзенең инде гомерен кисеп, шушы мәсьәләдән качарга тели. Ләкин факт булып тора, без бөтенебездәген ниндидер сынауда яшибез. Илләлләзина аману ва гамилус-салихати ва тавасау бил-хакки ва тавасау bis-sabr дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шушы хәсрәттән, менә шушы стресслардан чыга алган кешеләр алар күп түгел ди. Һәм алар ди шушы сынаулар, авырлыклар аша ничек үзләренең җаннары белән сынмыйча, көчле, җитез, булдыклы булып чыгалар ди. Алар ди 4 эшне эшлиләр ди. 4 эшне. Аману. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә, аларның күңелләрендә иман бар ди. Ягъни синең күңелеңдә иман булу, Раббың Аллаһ Тәгалә биргән бу дөньяның сиңа сынау икәнлеген аңлап яшәү. Бу синең каршыңда булган өеңме, синең машинаңмы, синең гаиләңме, синең эшеңме, бөтен булган көн күрешең вакытлыча булган икәнлеген аңлап төшенеп бетү, ул бик зур дәрәҗәгә ия. Мөселманнар тиккә генә инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиғун дип әйтмиләр. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан килдек, һәм Раббыбыз Аллаһ тарафына кайтуыбыз дип. Нигә? Чөнки бу дөньяда бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән килгән, һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бер вакыт китәчәк. Без бу дөньяда бер нәрсәгә хуҗа түгел. Без бу дөньяда үзебезнең тәнебез өстендә дәген идарә итеп бетерә алмыйбыз. Без бу тормышта сыналучан затлар. Шуңа дагы үзеңнең сынауда икәнлегеңне аңлап, Раббым Аллаһ, мин сиңа инандым, мине үз рәхмәтеңнән ташлама, миңа бәрәкәтләреңне бир дип Аллаһ Тәгаләгә иманлы рәвештә дуа кылуың, менә синең беренче шушы авырлыклардан, стресслардан кутылу чарасы булып тора. Ва гамилус-салихати, изгилек кылырга кирәк дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә безне бу тормышта төрле хәсрәтләр, төрле стресслар, төрле авырулар, төрле безнең башларыбызга керәтергән куркулар басып ала. Һәм алар безнең баштан чыгып китсен өчен башны чистарту гына түгел, беренчедән без үзебезнең гамәлләребезне игелек белән тулыландырырга тиешбез. Ва гамилус-салихат, ул изге эш эшләү дип тәрҗемә ителә. Biz үзебезнең өйдә булсак, гаиләбезгә изгелек күрсәтик. Үзебезнең гаиләбез белән сөйләшкәндә телдән изге, позитив, матур сүзләр сөйлик. Үзебезнең коллектив белән эштә дәген матур иттереп сөйләшеп, матур мөнәсәбәт төзеп, матур күркәм арабызда булган шушы инде бердәмлекне ныгытып яшәсәк, якыннар белән дә, туганнар белән дә, күршеләр белән дә изге эшләр эшләп, бер-беребезгә бүләк бирепме, бер-беребезгә юл куепме, бер-беребезгә ниндидер бер киңәш ясап, мана ниндидер игелек эшләпме, бездә булган менә бу хәсрәтләр инде җәмәгать башыбыздан да китәчәк. Төрле курку, төрле кайгыру, хөрмәтле туганнарым, безнең бик җиңел китә, әгәр без аны үзебезнең гамәлләр белән төзәтсәк. Бу өчен барлыкта да шулай. Бер мөселман кардәш белән сөйләшкән идем, хатыным вафат булды ди. Күңелемне ди кайгы хәсрәт алды ди, шул кадәр куркынычлык иде, шул кадәр минем күңелемдә ди хәсрәт тулды ди. Һәм ничек бу хәсрәтеңне, ничек шушы депрессияңне бетерә алдың, ничек моннан чыктың дигәч, абзый әйтте, мин ди көн сайын чыгып, менә ди кыш көне вафат булган хатыны карны кыри идем ди. Карны кырим үземә генә түгел, күрше безнең авылда торучы ялгыз тол әбиләргә дәгән кар кыри идем. Һәм әлхәмдүлиллаһи шөкер, шушы изге гамәлләр аша, шушы матур күркәм инде эшләгән эшләр аша Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ди, минем күңелемдә булган хәсрәтемне алды, күңелемә тынычлык килде ди. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, үзебезнең инде тормышыбызда изге гамәлләрне булдырырга, ашыгырга кирәк. Менә бу депрессия, менә бу авырлыклардан чыгарга телисез икән, изге гамәл иң яхшы даруларның берсе булып тора.
Üçüncüden Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ayta ve tavasav bil hakkı bir-birsine vasiyet kılalar diye Müslüman kardeşler haklıkını bir-birsine vasiyet kılalar türlü kengeşlerini yardımcıl bulurga bir-birsine indi turmuşunda bulgan dürüst yollarını, dürüst kengeşlerini eyteler. Mene bu dağın bizge bik yerjitmi. Biz körəbіз, körşü dostabız şirlep tura, avırıp tura, biz ana kelip kengeşinde eytmiybiz. Biz körəbіз işten indidir dostabız, kollektivta bulgan indidir bizning indi birge işletirgen kollegimizning indidir hasreti var. Sen kil degen anın bilen söyleşip al. Sen kil degen anın bire kengeşin eytip al. Haklık turunda söyle. Haklık nese ol hürmetli tuğanlar? Haklık ol Rabbimiz Allah Teala'nın mengiligi turunda söyle. Rabbimiz Allah Teala'nın indi bu dünyada bulgan fani nerseler vakıtlışa ölen indi zor kıymetke iyi tugil dostum. Mine Allah Teala karşında en zor, en kıymetli bizning baqi dünyamız var. Mine şu baqiylikka ezirlenu, şu baqiylikka kengeş itu dostlarımızını hem bir-birimizni şu matur kengeşler bilen köngül küteru, ol şin barlıkta dağın bizge zor deva, zor şifa bulup tura. Dördüncüden Rabbimiz Allah Teala aytib kete ve tavasav bis sabri. Bir-birsine de alardı sabırlık turunda vasiyet kılalar. Yani hürmetli tuğanlar bütün meseleni degen jingip çıkıp bitirip bulmay. Bütün koygu hasretini degen akşa bilen de, zor abzi bilen de, zor yardımcı bilen de, nindidir anda bulgan yollar, revuşlar bilen de jingip çıkıp bitirip bulmay. Koy vakitte bizge sabır itugine gerek. Sabır itu. Sabır itu şun barlıkta dağın bik ağır nese, lakin şuluk vakitte ol bizge Rabbimiz Allah Teala tarafından şulay bir dava yolu bularak kengeş itilgen. Şuna dağın bir-birimizge kelip, ey dostum, bilem senin şuşunday zor sınavın buldu. Allah sana sabırlığın versin. Sana Rabbim Allah Teala köngüllerine şuşu mine bu uzdırgan senin turmuşundağı hasretini jingip çıkarga jingilliklerin versin. Ya Rabbim Allah bu kişiye sabırlığın bir. Ya Rabbim Allah bu kişini bu yaman halden sakla deyip biz degen şuşu dağalarını eytip durga teyişimiz. Çünkü ol sınav tegi kişinin jilkesine kelip düştü tugul. Ol bizning degen qiridan qarab turuşu kişilerinin jilkesine düştü. Şuna da hürmetli tuğanlarım, biz bir gaile kebek, bir ümmet kebek, bir ten kebek yaşayan revuşte, birbirimiz için kaygırtıp, birbirimiz için iyilik, birbirimiz için indi matur kurken münasebetliğine tüzü alıp, gelecekte özümüzün indi Rabbimiz Allah Teala tarafından bulgan icmahka hem bu dünyada şoşa sınavlar bilen batkan, şoşa sınavlar bilen şuvalgan alemde dünyada bizge jingip çıkarga, imin tыныш yaşarga özümüzge indi Allah Teala'nın rahmetini taba alabız. Şuna dağın Rabbimiz Allah nasip kılsın, bir-birimizge iyilik sorap, bir-birimizge sabırlık sorap, bir-birimizge dua aytip, bereketli, matur turmuş bolsun deyip, imanlı ittirip yaşarga, şoşa sınavlarımızını uzup çıkarga, Rabbimiz Allah özünün rahmetlerin, özünün bereketlerin hemmemizge nasip eylese idi. Hayırlı gün barığızga da, hayırlı, uğuşlu, bereketli atnalarını versin Rabbimiz Allah Teala hemmegizge de, hem indi gailegizinin, yakınlarınızın behet saadetlerini görüp yaşayınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.